Halo teman-teman, jumpa lagi di channel Naki. Kali ini kita mau berburu lagi nih teman-teman. Oke, kita lokasinya lagi di kolam nih teman-teman. Kolam patin nih. Wow, ada apa itu? Warna hijau. Wow, tembakan teman-teman. Wow, kita letakin di sini. Kita cari lagi. Di mana? Kamu di mana? Wow, apa itu? Thomas. Wow, ada Thomas teman-teman. Kita kumpuli lagi. Terus kita jalan lagi nih teman-teman. Wow, ada mobil jangkut teman-teman. Wah, kita kumpulin lagi nih, masukin ke sini. Terus kita jalan lagi. Hai, kau di mana? Wah, ada mobil pemadam kebakaran nih teman-teman. Wow, mobil tangga pemadam kebakaran nih teman-teman. Oke, kita letakin lagi di sini. Terus, wow, ada lagi nih teman-teman. Ini mobil pemadam kebakaran juga ini teman-teman. Wah, bagus ya warnanya. Mana lagi ya teman-teman ya? Wow, kayaknya itu ada mobil-mobilan nih teman-teman. Wah, ada mobil fire warna merah. Kumpulin lagi. Wow, ada eskapator nih teman-teman. Keren banget eskapatornya. Wah, kita kumpulin lagi nih. Kita turun ya. Wow, jalanannya terjal nih teman-teman. Gimana kita mau turun nih? Pelan-pelan ya teman-teman ya. Wow, ada mobil tuh di sana teman-teman. Nah, ini dia nih teman-teman. Wah, ini mobil konstruksi untuk merek. Bagus nih teman-teman. Warnanya warna kuning sama hijau. Kita kumpulin. Wow, ada mobil lagi teman-teman. Mobil fire ini, mobil balap warna biru. Kita kumpulin lagi. Gimana lagi kalian? Masih ada nggak? Wow, ada. Turun lagi kita nih teman-teman. Wah, jalannya terjal banget nih teman-teman ya. Wow. Ini, wah, dapat lagi nih teman-teman. Mobil pemadam kebakaran. Wah, dapat 2 nih. Keren ya. Wah, yuk kita kumpulin lagi. Kemana lagi? Ada lagi nih teman-teman. Wow, ada sekalian dapat 3 nih teman-teman. Ada mobil eskapator, mobil fire warna merah sama warna oranye. Yuk kita kumpulin lagi teman-teman yuk. Wah, banyak banget nih teman-teman. Oke, sampai di sini dulu ya video kita kali ini. Sampai jumpa di video kita selanjutnya. Bye-bye.